I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufoleke naleli fuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso nokuyincwadi yaNkulunkulu ebhalwe ngumfundisi Chris Oyakilome DSCDD. Namuhla ngilesithathu tilishumi nesifupha enyangeni ya July. Kanti ke umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi kufa kwaJesu lokwamangalisa. Marko 15 verse 39 uthi kwathi imvuna yelikhulu lebeyime lapho imbuka nakafa ngalendlela yavuma yathi ngempela lo muntu abengiyo imvodzana yaNkulunkulu. Kufa kwaJesu kwakwehlukile futhi kugcwele igigaba letimangalisako lebetifakazela uNkulunkulu bakhe. Ngemuva kwekubekwa emacala langekho waboshwa futhi wabethelwa, Jesu walenga esiphambanweni. Bachubeka abapristi tati temthetho kanye netiphathimandla tahlekisa ngaye. KuMateyu 27 verse 42 kuya 43 usho netigebengu lebetibethelwe emaceleni kwakhe nato takungenela lokuhlekisa ngaye. Kusenjalo kusukela ngelihora lesifupha emini kuya kulemfica entsambama bomnyama bembesa umhlaba wonke. Lobumnyama lobungakatayeleki bachubeka emahora lamathafu lokwakubonakalisa lokungedulu kwendalo. Ngelihora lemfica Jesu wakhala ngelivi lelingedulu wathi Eli Eli lama sabathani, lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Mateyu 27 verse 46. Lokhu kwakungona mzuzu lapho tonke tono tasemhlabeni tatibekwe ngedulu kwaJesu. Babelongcwele kakhulu ukuthi angabukana nesono. Habakuk 1 verse 13. Wafulathela kanjalo na Jesu lobe angazange sekahlukaniswe nababe wakhala kabuhlungu. Lokwehlukana lokhu ngulenzebe Jesu bekathandaza ngayo engatheni yaseGetsemane nakathi babe nakungendeka yendlulise kimi lenzebe yelisize. Mateyu 26 verse 39. Bekungasiko kufa bekakwesaba kodwa kwehlukana nababe lokwakungumphumela wekuthi yena abesono selumvu. IBhayibheli lithi Kristu abengasono noke uNkulunkulu wamenda ukuthi abesono ngenxa yefu kuze kuthi ngaye semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. 2 Corinthians 5 verse 21. Ngelivi lelikhulu abese uthi babe ngibeka umoya wami etandleni takho. Luka 23 verse 46. Jesu wakumemetela yena licobo kufa kwakhe. Ngekwati nangemabomu wanikela umoya wakhe kubabe. Phambilini kwaloko Jesu bekathide ngaloko ke babe uyangithanza ngoba ngicela kuphila kwami khona ngitawubuya ngikuthathe futhi. Nginawo emandla ekukubeka phasi newe kuphinze ngikuthathe futhi. uJohane 10 verse 17 kuya 18. Ngesikhathi Jesu adedela umoya wakhe, iveyili yelithempeli yadzabuka ekhathi kusuka etulu kuya phasi. Ibonakalisa kususa kwesehlukaniso emkhathini waNkulunkulu nemumvu. Kwazivulela indlela leya ebukhoneni nababe. Usho nemvuna yelikhulu lebe engamele lokubethelwa nayibona lendlela Jesu lafa ngayo yathi ngempela lo muntu abengiyo imvodzana yaNkulunkulu. Marko 15 verse 39. Kufa kwakhe kwafakazela uNkulunkulu bakhe. Kufa kwakhe kwakungasiko kufa lokwetayelekile. Kwakungumnikelo lowaletha insinziso kubo bonke bamfu. Amen. Kuchubeka nesifumvo ungafunda Johane 10 verse 17 kuya 18 na Luka 23 verse 46 kuya 49 na Mateyu 27 kuya verse 50 kuya 54. Nange umthandazo ngicela ukuthi usho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyakubonga ngekufa kwaJesu nengadi yakhe leyageza tono. Ngiyapfokota ngemsebenzi lophelele waKristu. Ngekwati ukuthi wathela kuphila kwakhe ngenxa yami. Waphinze wakuthatha ngekuncoba. Ngiphila ngekuncoba. Ngipfokotela inzuzo yemhlatshelo welithambo lwakhe. Nyalo naphakathi.
Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulela kakhulu i-Rhapsody yeFreya lomuhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe. Nekuphila lokuphakathi ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana kaNkulunkulu.